je 100 godina konji srpske vojske vratili su se na Kosovo i Polje, braćo i sestre, i oslobodili Kosovo posle više od 500 godina robovanja. Zar mi da očajavamo više od naših predaka? Zar mi za koju godinu da vidimo više od vjekova koji su bili pred našim precima, koji su se nadali, čekali, trpili, gradili, borili i izborili za Kosovo? Zar mi da ne dočekamo da se vratimo na Kosovo svoje? Da ne dao Bog. Da ne dao Bog. Daće Bog, braćo i sestre, ali daće Bog onog dana kad budemo znali ono što nam je Marko Miljanov ostavio. Šta je čojstvo i šta je junaštvo? Da je junaštvo braniti sebe od drugoga, ali i čojstvo braniti drugoga od sebe. Samo sa tim zavjetom možemo osvetiti Kosovo, samo tim zavjetom ćemo stopama čestitog Lazara prvo na Sinaj da skinemo obuću svoju na mjestu svetom, a potom na Kosovo polje u maču i oklopu, da vratimo ono što je svetinja, da vratimo ono što je naše, da živimo, braće, u svetinji i slobodi, i neka je slava Otcu i Sinu i Svetom i Duhu sad uvek i vekove vekova. Amin.